Abusia for me mamo akwa basronko eba too much GHS so nana ama obusua enemy day na separate training issue abeto jano enamede ebesomo ewofide eso ne day assembled ato Ascent Central MP Honorable Kennedy Ejapong enebusua for mede ebesomo nen man say na no ada weekend ye twemia no ahemfo mo Ascent dompo esinkonya tese eton kra edifle Honorable Kennedy Ejapong se bebia obia no womra na tese womo ensin hina paso otu nwa na mo obedu wono no womo de no esi akonya so esin hine fefefe se adoye hine edema Ascent dompem na womo advocate ya na se womo mo hye se dwumedei emani to ba se ye nunyam hye edema honorable no ene Friends of Ken International here ayonkofo dodo na womo ewo abrochimem wiase afane nya na bikra wo Ghana ha womo edo Honorable Kennedy Ejapong de dwuma pa wo ye ne mo a wo de apoa Ghana na kupudro wo womo penasem womo na womo ehye dwumedie no na de biom so womo ne ahemfo womo Ascent dompeko adwumpro mu atase dwumedie no etimi eba so na ansa na dwumedie no kwampo no womo bo modia donate 200 half pieces of clothes any ebiem so learning material any nyama ehuhia edema kunafo awomo ewo Ascent dompem kro no so ewo Ascent Force municipality any ebiem so no school for awomo ete potem ho no na ebusa for enfoni abeto dade otimin se kama pa yefe honorable bese potem kakra entem ni na so ayeshipa ne court sem any other things that so have it to do with any even campaign 2020 akwa election year no campaign mi anuntina akwa se stress relief and other managers so ne sit that so sa na was nyam shedi obi aniwa wompe ye hye wonyam so a ni je na hye wo man to tum se honorable so se na nkofo mo twa wo ne hye boje ne so a wo mo bo no se nya no se na ni je pa edema no hwemfo ne etwebu a ne se ada so sa wo sra te se MVP for Mario ni bi sweet me etwa ne mo hye wo mo ne etwamfo ni amate sa ye fefefe na ni bia mo no tum se honorable des wo mo si no adoye hene a na ne kwan so no because Ghana ha wo pe wo mo ye adoye wontimi enko ensa honorable hoda enko bebre ene wo mo ne wa dance se ba no wo mo school fees se no mo metimi ko school wie ya wo mo ne office wo madina ho ene wo mutimi ko gina ya mu honorable ate so bo mo bebre na keka wo mu fie wo mutimi ka honorable ene ededo mo ne kro mu grandpa wodi member of parliament edema Ascent Central honorable grandpa no ebra afi we mu wode ko to omenim se since 2000 ye vote man as member of parliament wono kra no wa yeduma na ma se wa brenko jane na kate egu from kra ntempi info krapo ekolo na so ne no kokasa se be yanko nko so ansom na wo pese obeja ne djuma mu time boa ene mpuntu nyuma wode aboa ne mante so adoya wa ye wo hono de wo mu pese wo beja ato kra ama obi foforo abefa mate se wo kase wo nyi ntum kra mpo na himfu no bi kra to na mo ekohwe ensa edigu format as wo mo edison na nanma posom se wo mo mwa na wo mo mpa Honorable Kennedy Ejapong acho no wontimi enkosoa enter seat ne so as member of parliament ema wo mo constituency ne no krampo no wuye no esenchen a coronavirus jiwdin ateswaje wiase ni aboso eba ye ne mu aye dia tese ye bie boda kakra na ye hunkofo Ghana fo no bi mbawa ni bi ene wo mo bia kwantufo no bi koka Saudi Arabia ni Lebanon na wo mo pe kwai ade abefi atese transport fare airplane fare crampo mo betu ana mo de fi akwantu ma bidu tie kan wo mo nya bi o ma ye stranded wo no amu etu nansi mu gina mu edi ni kotoko mu sika edi to so atese sika mu fa edi to so na bie mu o sa gina mu express adofo ebusuafo ne nanfofo mo so ebo sika no edi bi ka ebeka ho edi ma na wotimi edi koyi maiwa no edi fi abrochime mu edi ba na no nia no kwa no o se bo na se akofo de to de nim no crampo no no ne ya se kota any many other words are honorable etimi aye edi abwa Ghana ha enkofo mu ye ehiafo especially ekunafo ene nkola wo mo eco school na wo yi eno press nchen a honorable nipa bakwa nipa hu ni se nipa papa ate se ba no akukudro aye de kan semenima
wo bi nkofo dodo na edi no dance say do say ebi wa mo ka say the way o kasa straight ide ne hu ya ye hin obi o ka no credit obi enu open asem na nso ne nipadie nti nipa dodo na ebo je no amate say honorable de wutna be bi kra na wo ka no asem bone no anwe ye kra ba wo bi betimi agire mu abo no abo wa ma no esan say wo mo ebdo na say kana for the donor epen asem banti honorable de si esi no adoye hin na it say esefata ene we de neske bia no de ko chenu first ke bia to eno no agasa sefata ene ni person hu se wo sefata eno nti ede wo mo de ahiche no aso na no me gina so ede ama. Honorable, congratulations. Say at least when you are stress relief from all the troubles are about so you have so many temina and need just same say and that's another head will be with me across that is in Kunimdia and in Namshedi say it's me abana kwemu. Now me congratulating the power for that achievement also. Nini no one so or Akonya say what do I dream try ever to our comment section na ebiem so no wa follow our Instagram near Twitter page at @TumaGH_. Now WhatsApp following our Facebook at @TumaGH. Nana ama obusa enimdi nyame ya doma ye besan edi shape makram. Too much GH. Me did akose Japan. E prepare mbese me TV me hwe too much GH. Omo de mufo a. Hey omo sports and as entertainment. Hey omo de mufo mo koso show mo no ani ba gide bia. Me da ma say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey Isaac Odwampo, obetun afem the great ampo mbrembren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. The major prophet kum chacha. On say me catch o say bomoden na hwe Too Much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase epe wo wi ase ya asondin. Asondin ti na Adam. Wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe Too Much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura. Too Much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Fahima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.